In the last days, the mountain of the Lord's house will be the highest of all. The most important place on earth. It will be raised above the other hills, and people from all over the world will stream there to worship. People from many nations will come and say, "Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of Jacob's God. There he will teach us his ways and will walk in his paths. For the Lord's teaching will go out from Zion. His word will go out from Jerusalem. The Lord will mediate between nations and will settle international disputes. They will hammer their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation will no longer fight against nation, nor train for war anymore." Amen. Amen. Now, this is very important right there Se se bohlokwa for all of us to understand, Bazalwane. gore ka mogare re kwešiše With the church of God gore kereke ya Modimo is very important. e bohlokwa. God is going to govern Modimo o tlo laola this world lefatshe le through his church. ka kereke ya gagwe. So you must never underestimate O se ke wa nyatša the power of the church. maatla a kereke. Nawe ngokwakho, Le wena ka bowena don't get tired o se ke wa lapa to come to church. go tla kerekeng. Okwamanje Jwale kungabonakala ngathi o ka bonala o kare the church is not important kereke ga e bohlokwa in the eyes of man. mahlong a motho. And people might think ukuthi you are wasting your time. Batho ba ka nagana gore o senya nako ya gago. But listen to me. Mara ntheeletše The Bible says, Bibele e re in the last days, matšatšing a mafelelo the mountain of the Lord's house ntlo ya e leng thabe ya will morena be the highest e tla ba e go etelele, of all. e tla ba etelela go di feta ka moka. Because for now we think the important places, Dipoleke tše it's our bohlokwa houses, ke dintlo tša it's your rena, place of work. ke mo šoma gona, We think those are important places. ra gore ke dilo tše bohlokwa tšeo. But lalela, Mara theeletše capability. Bibele e re People from many nations batho go tswa dinageng tše dintši will come to the house of the Lord. ba tla tla ntlo ya morena, And they will say, ene ba tlile "Let gore us go up to the mountain, a re ye thabeng ya morena, to the house of Jacob's God. ntlo ya Jakobo. There he will teach us his ways, Mo o tla ruta ditsela tša and gagwe, we will walk in his paths." re tla sepela ditseleng tša gagwe. Now, you will be the minister Wena o tla be le to ministera all these people go batho ba ka who will be moka, coming to the house of the ba Lord. tlo betla ntlo ya So morena. God is preparing you Modimo wa go to lokiša have a kingdom mindset, gore be le monagano so wa that when mmušo. people flock Ge batho ba etla ka bontši into the church, ba etla kerekeng, you will be the one wena tla be le to wena usher them o ba in ašara, the presence of God. o ba iša bogoding ba Modimo. So God is preparing you. Modimo wa go lokiša. As you see the government, Bazana, Jwale ka go bona mmušo of this world, wa there lefatshe are le, ministers go na who diministera do that and that and that. ba dirang sela le sela. uNkulunkulu ufuna ukuthi wena ube a minister O nyaka gore le wena o be in minister his kingdom. mo mmušong wa gagwe. Hallelujah. Amen. KuNkulunkulu there is no useless Christian. Modimo ga ona mokreste wa se nang le bogola. KuNkulunkulu bazalwane, Go Modimo baina all of us here ka moka ga rena are fa gifted in different ways. rena rena di-gift tša rena ka di-capacity tše farologaneng. So what is important Se se leng bohlokwa is for you ke wena to come and sit down gore o tle o dule and fase, let the Holy Spirit teach you o dumele mo amogelelang go rute, and make you ready. o go dira rona o be ready. Say, neighbor, get ready for the Lord. Hallelujah. Amen. Now, capability Bibele e re for the Lord's teachings dithuto tša Modimo will go out from Zion. di tla tšwa di tšwa Zion. Zion is the church. Zion ke kereke, And it says his word e re lentswe la gagwe will go out from there.
le tla tswa fao. And listen, the Lord will mediate between nations Modimo tla ba moemedi gare ga and will dinaga. settle international disputes. O tla setla di go se kwane gare ga dinaga. They will hammer their swords into plowshares. O tla pšhana diso tša bona e be di-plowshares. Now, solution yomhlaba Solution ya lefase e kerekeng. no matter what the devil says. Go sa kgathalo Satane Noma le bangasidelela ge bazalwane. ba ka di But nyatša. solution yomhlaba Mara solution ya lefase isebandleni likaJesu. e kereke ya Yesu. Amen. Amen. You see, the prayer that you have made today, Thapelo e re dirile le ukuthi go moya ongcwele, gore mo mokgatlho arrest those people swara who madikelo are tšeo terrorizing God's people. tše tshwenyang bana ba Modimo. Moya ongcwele will do exactly that. Modimo o tlo dira sona You might seo. not hear it. E o ka no se ekwe. Are you hearing me, Batani? Amen. Not everything uzayizwa ukuthi hayi njoba nithandazile bababambile umoya ongcwele abanye basindisile baye emasontweni abanye bazoho bishop Ba ke ba di-bishop banika ubufakazi ba neele bopaki ukuthi bengibamba amantombazana ngibathathele iy'mali zabo. ne ke swara basetsana poo ke ba tšela ditšhelete tša bona. And the Holy Spirit Moya mokgethwa will do exactly what you o have done. tlo dira sona se re se kgopetšeng. And nalaba bahamba badubula abantu emathaveni Le ba sepelang ba thunya batho ko bazobanjwa umoya le oyingcwele. bona ba tlo swarwa ke moya mokgethwa. Hayi thini amen bazalwane. Amen. As we stand and take authority Ge re ema re tšea pušo and reposition ourselves. re pea maemong a mabotse. That is why I'm saying to you, teaching and preaching is not enough. We need to see signs and wonders. Go rarago enough se re bone maatla a Modimo. And in this church, Mara mo kerekeng we are going to see signs. re tlo bona dika And wonders. le mehlolo. You are going to see signs. Wena o tlo bona dika And wonders. le mehlolo. You are going to lay hands on your relatives. O tlo bea balwetse diatla They will stand up from their ba wheelchairs. tlo ema go tswa di-wheelchair tša bona. Ake ngibona abakholwayo lento engishoyo. A ke bone ba dumelang go se ke se bolelang. Uzobeka isandla kugogo wakho. O tlo bea koko wa go letsogo. Abathe kuye uyophila only 3 days. Ba tlo ba re o tlo phela 3 days fela. Umbeke izandla. O mme matsogo Aphile more 20 years. a phele 20 years go ye pele. Because no one that is connected to you Ga gona motho a connectile le wena must die before time. o a tlo go pele ga nako When ya you are gagwe. there. Wena o le gona. God is lifting up his saints Modimo o phagamiša phutego ya and gagwe his children le bana ba to gagwe minister gore bona ba to the ministara people of this world. go batho ba As lefatshe. young as you Le are, go ka ba monyane ka God is tsamang going to use you. Modimo o tlo go šomiša. Signs and wonders Dika le mehlolo shall follow them di tlo ba latela who believe. ba dumelang. Akubeki isandla sakho ehlombela lo hleli eceleni kwakhe. Bea letsogo la gago magetleng a o dutse gaufi le ena. And say, neighbor, I am that believer that the Bible talks about. That signs and wonders will follow me. Right now, I'm laying my hand on you. Whatever situation that you are in, and you're trusting God for a breakthrough, your breakthrough is now. I'm laying my hand on you. Receive your breakthrough in the name of Jesus. Receive your blessing. Receive your blessing. Receive your breakthrough in the name of Jesus. Right now. Right now. Right now. Receive it in Jesus' name. Give God a big hand of praise. It has happened. It has happened. Ake ngibuze iBhayibheli lithi signs and wonders shall follow apostles, shall follow pastors, it shall follow prophets, it shall follow evangelists, it shall follow who? You who believe. Do you believe in Jesus? So signs and wonders shall follow. Hallelujah. And the Bible talks no age in this one. Bibele ga e bolele ka mengwaga fa. Whether you are 5 years, 5 years, 6 years,
6 years, 15 years. 15 As years. long as you believe in Jesus, Ge fela o dumela signs ho and Yesu, wonders shall di follow tlo you. go latela. Glory to the Lord. Amen. Now, the Bible says the house of the Lord Bibele re ntlo ya morena will be put in the highest of all the hills. e tla phagamiswa e feta meboto ka moka. That is why uNkulunkulu Ka tsela e Modimo is calling us a go bitša to develop our mind, gore na re develope dikgopolo tša to rena, align our mind re bega botse to what He thinks. go seo a se naganang. Amen. Amen. And you must allow God O dumelele Modimo to reprogram your mind. a program mogopolo wa gago ka tsela e mpša. Remember, our mind is like the computer. E tseba gore megopolo ya rena e swana le computer. You were programmed to be victorious. O ile wa programa gore o be victorious, o fenye, You were programmed to be healthy. gore wena o be healthy, You were programmed to be strong. gore o be le maatla. Amen. Amen. You see, umntwana nakazalwa asesemncane, Ngwana ga a tswale le monyane, kuye the sky is the limit. go ena sky is the limit. Ugibela yonke into O kuye is namela possible. ntho e nngwe le nngwe. Because imind yakhe Kgopolo ya gagwe ayina limitation. ga ena limitations. When he's 2 years, 3 years, Kana 2 years, 3 years. ucabanga ukuthi angagibela naphezu kwecomputer, phezu kwe-TV. A ka namela godimo ga TV. He or she climbs anything. Yena o namela Le tsohle. moto ufuna ukuyidrive. Ikoloi e nyaka go e drive. Because all things are possible to Go him. ya dilo go wena di a kgonagala ka moka. The mind of the child Monagano wa ngwana is it's still programmed to be victorious. e ne program gore na itlo wa Nothing is impossible to a child. a go ntse ka mopalela. He also thinks that he can fly. O nagana gape gore a ka fofa. That's how it is programmed. Ke ka tsela e programileng ka gona. Now you can have a powerful computer. O ka ba le computer e nang le maatla ka tsela mang. Abofanyana bakhona ama-engineers bayazi. O fanele ba di tseba ke di-engineers. You can have a powerful O computer. ka ba le computer e powerful. But if you put a wrong software, Ge o ka faka wrong it software, will not work the way e it was ka se designed. šome ka tsela e designeng ka gona. So your mind Kgopolo ya gago was programmed by God e programile ke to be Modimo victorious. gore yena e be And fenye. then you allowed wrong software. Wena wa dumella wrong software go kena kgopolong. That's why now today you are a slow learner. Ka tsela e le gore o le slow learner, ba bangwe o le noago. If you put the wrong software in that computer, Ge o ka faka wrong software kgopolong, it's not going to function as it was e designed. ka se šome bjale ka ile ya designwa. Izongena ama-virus E tlo kena ke di-virus, and ikhuluma nento ezirong. e bolelele ke wrong. Because the problem is the Bana software. bothata ke software. You need to get rid of that software. E tloša software eo. You were raised O ile wa in a godiswa certain environment. ke environment e You were rileng. busy installing O a installa wrong software. wrong software. Ba re monna wa mopedi. Bathi wena umntondo yomzulu. Amen. Amen. But I like ekhaya la Ba re mo gae mo umkhulu ragolo kamkhulu wa ragolo wabulawa ushukela. o ile a bolaya ke sukiri. Ushukela into yethu. Jwale sukiri ke ntho ya mo lapeng. Wrong software. Ke software e fošagetšeng. Umkhulu wayeshaya. Ragolo o ne a trapa. Indoda ayilala phansi kumkhulu. Monna naye wa fase. Manje wena ngazi ukuthi ufuze ba. Jwale wena ke tsore o tšeeletše mang. Umuntu akumelanga aqeda igama. Motho a sole go fetša Vana lentšu. umlahle phansi. Tshwantse a we fase. Wrong software. Software e fošagetšeng. It's limiting your mind from being victorious. E limita mogopolo wa gore o ne o fenye. Hallelujah. Amen. But you can't be successful. You are still young, man. O ka se ko atlega o sa le monyane. Your age is no, you can't. Age ya is not allowing. Wrong software. Software e fošagetšeng. Hallelujah. Amen. But if you can start today
mara o ka thoma le ho and allow God wa dumella to modimo reprogram gore a program gape your computer. computer ya gago Reset your computer. a resete computer And ya gago align your computer a e bee maemong a mabotse to the mind of God. le mogopolo wa So that you modimo speak like God o bolela jwale ka and modimo you think like o God. nagane jwale ka modimo. Hallelujah. Amen. Your mind is a powerful tool. Jwale mogopolo wa ke thuli ya kgolo e maatla. And that is the battlefield. Jwale ke mo ntwa e leng That's where gona. the enemy Ke mo lenaba is playing. a bapalela gona. Listen to Proverbs chapter 4, verse 23. Proverbs chapter 14 ka gore re Above all, guard the affections of your heart, for they affect all that you are. Pay attention to the welfare of your innermost being. For from there flows the wellspring of life. Now, what is the biblical meaning, Bazalwane, of the heart? jwale biblical meaning ya pelo ke eng? The Hebrew word for heart is, Ka Sehebere ke livav. which means Seo se ra gore our thoughts, kgopolo our will, thato ya our rena discernment, discernment ya and our rena affection. le affection ya rena. The mind, Kgopolo according to the Bible, wa le ka it Bibele is your soul being. ke soul being. That's where the affection happens. Ke mo affection e diragalang That's gona. where the thoughts, Dikgopolo that's where your will is. mo will ya gago That's le where gona. your discernment is. Le mo discernment ya ona e leng gona. Kahle, bazalwane, Gabotsebotse if a wrong person comes to you, ge motho a fošantšeng a etla go wena akumelanga ukuthi akukhohlise ga a swana gore a go uze fore ungene ku-trap. o bo o tsene ka gara You molemo must be able to discern. o swanetse o kgone go disena go kwa moyeng Khona izinto ozizwa nje umuntu uyakhona lo. gore nto e kwa I'm not in moyeng the right place. gore a ke maemong a mabotse It's the spirit of discernment. ke moya wa go lekola meboya. Hallelujah. Amen. The spirit of discernment. Moya wa go lekola moya e mengwe And when you discern, ge o kgona go lekola moya e mengwe then you are able to position yourself o kgona go ipea maemong a mabotse in a place where you pray. mo o kgonang go rapela. And I believe that abazalwane bebala who Dumela gore ba ile ba leng fa- were attacked. ba ileng ba Kube hlaselwa khona isikhathi kule go ba le nako laba senza khona there's something mo wrong. ba kwa gore ga gona ntse e sepelang They gabotse started to pray. ba thoma go rapela And that prayer and thapelo saved eo them. e ba phološitše. Niyangizwa bazalwane? Amen. Khona isikhathi la ufika khona uze ukuthi khona no man. Khona into ekhona la. mo o fitlhang bone kore mane mo moyeng ka rena ke seng And gabotse umoya engcwele athi start to pray. moya o mokgetha gore And we thoma o start to rapela pray another time. o thoma o rapela ka Rama maleng shendere bondere. o rapele ka maleng. The Bible says Bibele e re in the book of Romans chapter 8 verse 26. Romans 8:26 For we do not know what to pray for, ga re tsebe gore rapelele but the eng Spirit Himself mara moya ka help bona us in our o a re weakness. thuša For He bokweng prays through us go rapela jale ka with rena groanings which cannot be ka uttered. go bobola go sopela ko tswa ka molao When you are put in danger ka o tsene ka rakotsi and they don't close your mouth and a ba tswalela molomo wa gago and they don't take your heart ga out, ba ntšhe pelo ya you gago pray inside o rapela ka in the gare Spirit. o rapela And moyeng when you pray in the ge o Spirit, rapela moyeng the Holy Spirit is praying. moya mogolle wa And my rapela turn as more ga rapela moya mokgethwa confused and a plan like o Satan. confuse plan ya satane ka moka. Hallelujah. Amen. Hallelujah, bazalwane. Amen. Wena ubusisiwe. Wena o šogofaditšwe Awufani nabantu abangakholwa. ga o swane le batho ba sa dumeleng Unento la phakathi. o na le nto ka gare And unophawu a o na le sai lukamoya oyingcwele. la moya Wherever mokgethwa you are. gohle mo o leng gona Litsona ditsotsi tse memaldimo. Di a bua mo di teng di re. ziyakhuluma lapho zikhona Mara lo sisi lwana akafani nalaba. gore awusuela ga swane le ba bangwe Sishaye olunye uvalo. Uzwile lo valo. e re šapile ke letswalo le lengwe Bashaye uvalo sisi. ba šapile ke letswalo Bamba lo valo. ke ba sa le maswara letswalo Ukuthi le azange bakhona lokwenza lutho. ba paletse go dira dilo tse bana ka o tira Instead bakuzwela ubuhlungu. e ba o kwela bohloko Wa utlwa koketso ngwana. Kore mo ba leng teng ba re ba feta sekeleng le senzayo.
bathi afuthi maseke lento siyenzayo Ngcono siyokhonza uNkulunkulu. a re tsamaye ro hlankela Modimo Hayi kweshaleni uJesu a izandla. re betheleng Yesu matsogo. So don't worry, because whatever that happened, ntho e mole e hlagileng God is able to he works all things together. o šoma dilo ga mmogo God is working things together o šoma dilo ga for mmogo your good. mo and for botseng your ba gago good. mo botseng ba gago All things work together dilo ka moka di šoma ga for mmogo them that love the Lord. go ba rata morwelo Bayosindiswa ba ile phološwa ngoba babamba abantu abarong. gobane ba swere batho ba wrong And ngegama likaJesu ka leina la Yesu bazoshaya namanje lo valo liyabashaya le lekgone letswalo leo le a ba until they betha go to the place of worship. go fitlhela ba ya poleke ya go phološa Lo valo nale fear e le fie ya bona ngeke ibayekele. e ka se ba tlogele All things work together. dilo ka moka di šoma ga mmogo. Hallelujah. Amen. Luke chapter 6, Luke chapter 6 45, the Bible says, a good man out of the good treasure of his heart brings forth good. And it says, an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks. So it's important, Bazalwane, to guard your heart. go bohlokwa go boloka pelo ya gago To guard your heart. go boloka goba go šireletša pelo ya And I gago think now you understand what your heart is: your mind, jale gopola ke mogopolo your discernment, discernment ya your gago will. le will That is where life happens. ke mo bophelo bo leng gona So you need to guard your heart. tshwanetse o šireletše pelo ya gago As the Bible says, above all, e re ka godimo dilo ka moka guard your heart. go šireletša pelo Now, number one, you must guard your mind. šireletša kgopolo ya You gago control the doorway to what you allow in your mind. o controla too ya gore mogopolo o dumelelang ka gare You ga must ona be in control tshwanetse rona o controlola of what is coming into your mind. go se se tsenang ka gare ga You kgopolo control your mind o control mind ya by gago deleting negative thoughts. ka go tloša di-thoughts tše negative Delete negative thoughts. ka go tloša di-thoughts tše negative Imicabango emibi, menagano e you mebe must delete them. tshwanetse o e ntšhe Because the enemy is after your mind. gobane lenaba le ka morago ga kgopolo ya gago Listen, Bazalwane, there are people who go to bed tired go na le batho ba robalang ba lapile and they wake up tired. ba tsoge ba lapile Why? ka lebaka la It's eng because umzimba bulele. monagano Mara robetse ingqondo yabo ayiphumulanga. bara kgopolo ga ya robala And when they wake up, ge ba tsoga their pillows are wet. diphilo tša bona di They've been crying membetse the whole night ba lla bošego ka moka whilst they are asleep. ge ba robetse Because their mind gobane megopolo is not at rest. ga ya robala The devil is busy. satane wa šoma You know, yazi stress. Umuntu aware ngento engakenzeki. motho a tshwenyege ka nto e sešo direge Stress ngento engakenzeki. a stress ka nto e sešo direge Because the devil is busy. satane o busy The warfare is in your mind. jale ntwa kgolo e ka ra kgopolo It's not in your bank account. ga e ka ra bank account It is in your mind. e kgopolo You are crying before ukhola o lla pele o ka gola ukuthi anginamali. o ra ke na tšhelete Ingayafiki imali. tšhelete pele e fitlha Ustress ingakafiki. o stressa e sešo fitlhe Hayi thina amen bazalwane. amen The battle is here. jale ntwa e kgopolong And when the devil gives you thoughts, ge satane o fa you start to megopolo speak them. o thoma go e bolela Hawu le mali engizoyihola vele ayikho. a tšhelete ke teo e golang ga e gona Vele ingabi bikho. ee bele se ka ba gona Listen, if you think better, ge o nagana you will bokaone live better. o tlo phela bokaone Amen. amen Your life goes in the direction of your most dominant thoughts. bophelo ba gago boa mo megopolo ya go e naganang gona Your gagolo most dominant thoughts. mo menagano ya gago e naganang That's gona where gagolo your life will go. ke mo bophelo ba gago bo tlo ya Your gona life will not go in the direction of your prayer. bo ka se mona o rapelelang gona Because your mind is powerful than your prayer. gobane kgopolo ya go e feta thapelo ya gago
I say your mind kgopolo ya gago is powerful e na le maatla than your prayers. e feta dithapelo tša You gago can pray more o ka rapela gago and be negative. and o be negative You will be negative. o tlile ba Even negative when you have fasted 40 days. le ga o fastile 40 days and 40 nights Because your mind gobane kgopolo is powerful e na le maatla than your prayers. e feta dithapelo Say, tša gago neighbor, your mind is powerful than your prayers. Because that's where the battlefield is. ke mo ntwa kgolo e leng gona You need to think about what you are thinking about o tshwanetse o nagane ka se o naganang ka sona from today. go tloga Think jalo about it. nagana ka sona What is your dominant thoughts in your life? ka dikgopolo tše dikgolo ke tše difeng And stop to be negative. o tlogele go ba negative Stop to be negative. tlogele go ba negative Because negative mindset attracts offenses. jale negative mind yona attracta di-offense And umuntu negative, motho wa negative uba quickly offended. yena o kušwa bohloko ka pela Umuntu negative. Ukhubeka manje astophe manje kuze esontweni. jale ke bophelophelwana ba khubega ka pela Aphume during the service a tšwe service e le gare in the presence of God. bogoneng ba modimo Because the mind is more powerful. gobane mogopolo maatla gagolo Even the presence of God cannot actually change your mind until you le change your bogona ba mind. modimo ka se fetole kgopolo go fetela wena bophetola It's all up to you. ka moka di beile God has goe given you choices. modimo o file kgetho You choose whether to take this a sermon or this message serious or not. e wa kgetha go tšea molaetša o serious It's in your mind. e ka kgopolong Listen to Luke chapter 17, verse tšheleta Luke 1a. 17 e reng Go verse 1a. verse 1a Then he said to his disciples, gore go barutiwa ba gago it is impossible that no offenses should come. ga go kgonne gore offenses ke ya ba gona There's no way that offenses will not ga go come. kgonne gore o se ka ba le offense And if wena usabe ukuthi ungafuni ukuba offended, ge o tšhaba gore wena o be offended kula kuza abantu bazoku-offenda. ke mo batho ba tlotla in millions go offend Because God he wants to train you modimo ka go train ukuthi uze ube above gore your o be ka offenders. godimo ga di-offender tša gago Offenses can break you down. e di-offenses ka go thuba And when you allow offenses to break you down, ge o didimela go breaka down people are breaking through. batho ba feta mo go wena When you break down, wena ba go breaka down other people are breaking through. bona batho ba tswelelela ba atlega And an offense it's a recipe to stress. jale offense ke recipe ya stress e dimela stress The stress onaso, stress o na le sona kahle kade ungasi-avoida. o ka se avoid Ngokuthi ube right la. gore o lokishe kgopolo upstairs Le depression onayo, depression na le yona kahle kade bozoyi-avoida. no tlo e Ko avoid understand le nto if ngiyikhuluma. no kwishe se se bolelwang Uwariswa nento ezikude nawe. jale o wariswa ke dilo tse di leng kgole le wena Ustresswa na traffic. o stressa le fela ke You traffic can't change traffic on the road. o ka se jampe traffic Stress ukuthi lo muntu uyastressa azathukane. o stress o bo o šupele menwana godimo But road rage. ba re ke road rage Uwariswa yinto angeke ayishintshe. wena o wariswa ke seo ka se se fetoleng Useteksini, o taxi akudrive wena. ga o drive wena Ukwatela udriver o kwate ke driver ukuthi waya stuck traffic. gore wa stakile traffic Ngoba wena ulate. goba nona late mmereko Uyastressa. wa stressa Uyakwata wa kota and then you lose your joy. o latlhegela ke lethabo la gago letšatši ka moka Because ka lebaka la you gore don't understand a o kwešiše you must be in control gore wena swantse o be taolong of your mind. ya kgopolo ya gago You just simply tell your mind, o botse mogopolo relax. dula fase ketle Nobody will die a gona motho a because tloga you're late. goba nona late mmerekong kwa lepafo Let me just give you three things that bring stress versus Satanas. e re go botse ke thale ditšhae stress Number one, when you always think about wrong things and dwell on them. ge o
You always think about wrong things and you dwell on them. You meditate on them. You meditate on Mamezala the whole week. So yamcabangela ustressa ngento ongayazi. Uyambona nje nakabheka abanye abheke mina. Number 2, when you always think evil about other people, that's a receipt for stress. Uta stressa. Because you always think evil about other people. You must never crucify people for the sins they've never committed. So umcrucify angakenzi lutho. Yazi ngendlela akhuluma ngayo lo. Angisuke kuye. Kanti lo mela kusiza. Stop thinking evil about other people. Stop thinking evil about your neighbor. Hey, child of God, greet people. Greet them. If they don't greet you back, continue to greet them. You are preaching. Continue to greet that person osebenza naye abathakalunganga. Musu kungena ujoin chorus labantu. Who think evil about other people. Be different. Have a kingdom mindset. Don't get weary to do good. Just imagine kube waba umfundisi wena. Ngoba ungathanda abantu kanje. Ubacabangela kabi kangaka. Just imagine. You must love people, even those that are unlovable. God loved them. It's not your business to hate them. Now uNkulunkulu wakhawukela. Stop thinking evil about other people. Uthola ukuthi uyahamba uyofuna i-deal le-business in a certain office. But alifakwa la. La uyakhona. Ngeke kulunge. Kuloya mama. Vele jika nje ungasihluphi. Akenzanga lutho kuwe. Wena iya. Uthola ukuthi umama oright kanjani. Just yibo laba basile. Abafuna ukuthi wena ungene kubo. Abanye bathi yabona amazulu awalunganga. Alfagwa. Ungalinga uthatha indoda yomzulu. Usikanyela kimnamuzulu. Kanti uNkulunkulu ufuna ukuthi ushade nomzulu. Ureject amazulu nje ureject indoda yakho. Ugana amazulu ugana nalinyalo. Linyalo. Hallelujah. Stop thinking evil about other people. God wants you to develop the kingdom mindset. Love everybody like God loves us all. Utakena stress. The third one in the latest stress is to always know it all. Ayikho wena into ungayazi. Nabakhuluma uyafakaza instead ulalele ufunde ufuna ukutshela lo okutshelayo.
o nyaka go botsa gore a wena o tseba bokaone go feta ena. Uzilethela istress njengento engekho. Utle Kanti umuntu stress. bekazokusiza ngento ongayazi. Motho ona tlo go thusa ka seo se Ezokusiza forever. e tlo go thusa go ya go ile. Usetshenziswa uNkulunkulu. O šomišwa ke Azokutshela just one idea How would I that will get take you out of that problem. e ka go ntsha Manje bothata. instead of you listening, Wena o ufuna tshele ukukhuluma naye o nakakhuluma. nyaka go bolela. There are times where you need to just listen Nako ke re tshwanetse o and gomole. not say anything. O se ka bolela selo. Learn from other people. Ithute go batho Even ba bangwe. nalabo badelelayo, there's Ba something banyatša. they have that you don't have. Go na le ntho ba nang le yona o se nang le yona. Learn because ngokuthi wena you know it all, uzilandela stress. Wena o tsebanyana o latela stress se You itileng. know, sometimes you sit down and you just let your children speak to you. Nako tse dingwe o dumelele bana ba ba bolele mo go wena. But mara ba bona ukhuluma kakhulu. But all the time wona phela ai awuvali umlomo. Nasambe nawe mina bebangitshela A re tsamaya le wena. baba mina ngisahambi nawe wena ukhuluma kakhulu. Nna ke sa sepela le wena, a ke sa sepela le wena. Azama ukuphungula nami nangami. Ee, ka thoma go fokotsa gannyane le nna. I'm learning from them. Ke ithuta go bona. Itin amen bazalwane. Amen. Itin amen bakhona. Amen. Know ukuthi you'll never know everything. Tseba gore o ka se tsebe dilo ka moka. And that will help you. Seo se tlile go thuša. Accept that you don't know everything. Amogela gore a o tsebe dilo ka moka. And listen to me. And theletse. Into eyasiza uJoseph Ntho e leng ya thusa Josefa ukuthi afike la uNkulunkulu amfikisa gore a khona. fitlhe mo modimo a mo Ukuthi fitlhisitse. uJoseph wayethanda bonke abantu. O ile a rata batho ka moka. Wathanda nabafowabo laba bamthengisa. A rata le wabathanda. babuti ba ba ne ba ke ba mo He rekisha. loved them. A ba He rata. accepted A ba them. amogela. And even when they put him in the pit, Le ba mo fakile ka ra mokoti. azange babambela amagrudge. A se ke ba swarela di-grudge. Wena usabambela ugogo kagogo kagogo. Wena o swaretse di-grudge koko wa ya hlileng ka 2020. Namanje Le usastressa go, ngaye. usastressa Usakhuluma nangaye. It will not change. E ka se fetoge. She's no more alive. Ga a sa phela. There are other sicknesses that you have received, that you have taken yourself from inzondo. Go na le malwetse a mangwe a ileng wa Ozonda tšea. ngaye abantu, even labantu abasekho nokuthi nasemhlabeni. O ile wa tšea malwetse ka batho ba hlokofetseng kgale. Usakhuluma nangabo. O sa bolela ka Ngiyeza bona. yasa ngicabanga nje umdlekeza. Yasa Ga ke gopola Mdlekeza. Ke a vibrata. yazi ngamzama. Ke ile ka phusha ka mphusha. Wangilahla walandela abanye A abafana. ntahla latela basadi ba bangwe. Ene mhlambe la akhona yena ushade nomunye usisi. Mdlekeza malongwana o ikhuditše. Uhlele lwandle O dutse nalosisi. kwa beaching la o so mongwe. Wena O uya lebetse stress. ka wena. Forgive people Lebalela batho. and don't wait for them to ask for forgiveness. O se ka emela bona go tlo kgopela Forgive them tshwarelo. even before they come and Ba ask for swarele forgiveness. pele ba ka tla ba kgopela Athi uza tshwarelo. nje sokudala umthetho. A re a tla o- Why? You are doing yourself a favor. O itirela favor. You don't want to have all the stresses here. A o nyaka go ba le stress ka moka kgopolong. Be a forgiving woman. Ai, ba mosadi wa forgiving lebalelang. man. E ba monna wa Understand lebalelang. it now you were O forgiven. ishisha gore o ile wa lebalelwa. You will be stress free. O ka se be le stress. Yazi mina abantu abenza izinto ezirong kimi. Batho ba ile ba dira dilo Yibo tse di- aba more worried than Ke you. ba tshwenyega go feta Mina nna. ngiyabathanda. Nna ke a ba rata. And abanye sebaze babuyisene nami. Ba mmedi ba Ngoba dukisitse bonke le manje nna. ngathi sizonda umuntu orong. Ba ra re o tshwene motho o wrong. I don't have a place for inzondo. Ga ke na le pleke kgopolong ya go hloya batho. Mina ngithemba wonke umuntu, Ke tshepa batho ka moka. ngithanda wonke Ke umuntu, rata batho ka moka. ngokuthemba noma bangakuthembekile. Ke go tshepa ba sa go tshepe ka gena. Angeke ngikhutshwe uwe ungakangilimazi Nka se ke yona ka se- ngoba ngizwe kuthiwa wena Ke uthembekile. tlile gore wena o tshepagale. Ngilinde ukuthi futhi angilindanga ukuthi wenze anything. I will love you, I will trust you, I will accept you Ke as tlo you go are. rata ka go amogela ka go Because I'm tshepa. doing myself a favor. Ke direla
God's favor. Because I don't want to crucify people Angina before crucify they commit that kind of a sin. Ba dira dibi tsa bona. Abamusola ngaso. Tse ba mo solang ka tsona. Akutsibi gore wa nkutlwa na. Angazi ukuthi yangizwa. Accept people, Amukela batho, love people, rata ba, forgive people, lebalela batho. even before they ask for forgiveness. Pele ba ka kgopela tshwarelo. Khona abanye abazosindiswa uNkulunkulu. Batho ba tlo pholoswa ke Abenze Modimo. izinto ezimbi Ba dirile dilo tse dimpe. abalethe ebandleni. Ba tlisitswe kerekeng. Manje ungalaleli abantu abangaphandle. O se ka theletsa batho ba kwa Abathi ntle. ungamthembi. Wena o Loyo. se ka tshepa. Loyo. Lo, So kwenza nani? khotsa lena. Naphela ni. Le fedile. Amadoda abantu ayaphela ke. Banna ba batho ba fedile. Listen bazalwane. Theletsa. We all have our yesterday. Ka mokarena na le maobane a rena. Ka moka. Don't take people's yesterdays O se ka tšeile tša maobane tša and batho. bring them forward. Wa di tliša pele. uNkulunkulu kudala amthethelele lo Modimo muntu. kgala mo lebaleng. Kudala uNkulunkulu adile nempilo yakhe. Modimo o tikile bophelo ba Lo gagwe. muntu lo iBhayibheli lithi uyisidalwa esisha. It's a new Wena creation in usambiza God. with an old creature. Wena o motla ka old creation. Uyababa lo. Ukotsi. Uzostressa O tlo stressa ngokuzonda abantu. ka go hloya batho. Bangakuzondi bona. Bona ba se ba go hloyi. You're depriving yourself. Wena o di deprive. Listen bazalwane. Theletsa ba i. Love people, Rata batho. accept people Amogela batho. as they are. Jwale ke re go They ba are le not the same as you. A ba tshwane le We are wena. all different here. Ka moka re a And fapana. uNkulunkulu has given us different talents. Modimo a re fa talente e And we fapaneng. need one another. And re a hlokana. I need you. Ya go hloka. You need me. Wa tlhoka. Praise the Lord. Amen. And now phila nompilo. Ha o phela bophelo boo, Uzophila kamnandi. o tlo phela ha monate. Amen. Amen. Listen, Joseph, Josefa he actually filtered everything through God. o ile a felele ka moka le Modimo. When they put him in the pit, Ba mo isa ka hara molete. he has put everything in the hands of God. A beya ntho e nngwe le e nngwe matsogong a They Modimo. put him in prison. Ba mo fa ka hara He toropo. put everything in the A hands of lahlela God. ntho e nngwe go Modimo. And he did not take offense Ga se ke ena a tšea because offense. he understood O ile a ukuthi kwešiša whatever that happens in my gore life, ntho e nngwe le e nngwe e dirang it's bophelong a ba ka program ke program that takes me to my e progress. ntiša go progress ya ka. There are people uNkulunkulu azobenza ama-stepping stones kuwe. Gore batho ba Modimo ba tlo ba dira di-stepping stones. Wena ubona kubantu abafuna ukukubulala. Wena o bona le batho ba nyaka go go bolaya. Le nto abazenzayo kube Dilo tse zimbi, ba dirang go wena ke di- izinto uNkulunkulu ke azozisebenzisa tše Modimo a ke di for šomišang your promotion. gore wena o nnamele ka tšona. And the last one is learn to turn everything in prayer. Iša ntho e nngwe le e nngwe thapelong. Learn to turn everything Ithute go tšea ntho e nngwe le e nngwe. in prayer. Ishe Ngicela thapelo. nize phambili, ngicela nize phambili. And let's stand up on our feet. A re beng ka maoto. Learn to take everything Ithute go tšea ntho e nngwe le e nngwe. in prayer. Go the o iše thapelong. With Joseph, Josefa he forgave his brothers. o ile a lebala ba butiago. And he said, And a re they meant evil, le ba nagana gore but ke bobe. God meant to do good. to Modimo them. a nyaka go dira ke di botse. He used me. A šomiša nna. God wants to use you. Modimo nyaka go šomiša wena. Whatever that you are going through, Ke nngwe le nngwe feta you ka ga are yona. in a training. Wena o training wa God lekwa. is training you. Modimo wa go leka. God will never use any untested A ka material. šomiša ntho e seng ke lekwe. You are the mother of nations. Wena o mother wa nation ka Therefore, moka. you need to allow God to train O you. swanetse o dumelle Modimo a go leke. Don't allow any bitterness in your life. O ska dumela bitterness bophelong ba gago. Don't allow any unforgiving spirit in your Moya life. wa se lebalele bophelong ba God gago. is busy with your life. Modimo busy ka bophelo ba gago. He's developing a kingdom O mindset. develop mind You wa are a mmušo. kingdom woman Mosadi wa and a mmušo. kingdom man. Monna wa mmušo. Don't think like church people. O ska nagana ka batho ba Think kereke. like kingdom people. Nagana jwalo ka motho wa mmušo. Think like kingdom people. Nagana jwalo ka batho ba mmušo. Don't think like, people abazondanayo. Wena manje, you must now
be elevated. Wena se nje uphakame. Be above. Ube ka godimo. Be the head Ube hlooho. and not the tail. Iseng mosila. Because now, yabona umsila. Holo mosila. Uyohlala ucabanga izinto zomsila. O nana di tlo mafelelong tsa mosila. But if you're ahead, Mara o le hlooho. you think like heads. O nana jwale ka kgoši. People who are ahead Motho a leng pele. of other people. Pele ga batho ba bangwe. And you become a blessing. O ba tšhogofala. Like Abraham Bible written. Jwale ka Abraham Bibele e re. God says, I will bless you, O re ke tlo go tšhogofala. and all the families O of the re earth malapa ka moka shall lefatshe. be blessed through you. A tlo tšhogofatšwa ka wena. Just raise your right hand Phahamiša letsogo la hao la and say, right. Father, Father, in the name of Jesus, in the name of Jesus, I surrender my mind I surrender my mind to you, Holy Spirit. to you, Holy Spirit. Develop my mind. Develop my mind. Reprogram my mind Reprogram my mind to be victorious again. to be victorious And I again. thank you, Lord, Thank you, Lord, that my mind that my mind is so powerful. is so powerful. I carry I carry powerful ideas powerful ideas that will change my life, that change my life, change my family, change my family, will change this world. and change this world. And I thank you, Lord, And I thank you, Lord, that I will think like you, that I will think like you. because your thoughts Because your thoughts are not my are thoughts. not my thoughts. Your ways Your ways are not my are ways. not my ways. In the name of In Jesus. the name of Jesus. Come on, open your mouth and pray. Father, in the name of Jesus, we thank you for your word, Lord. We thank you, my God. We give you the praise, the glory, the honor that you deserve. In the name of Jesus. Thank you, my God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, my God. Thank you, Jesus. Uyingcwele, 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 Gwele, uyingcwele, gwele, Kerubi nesera, kerubi nesera, zimana zimeme, zaguwe, siti, gwele, gwele, Jehovah, gwele, uyingcwele, 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 I'm just about to pray with you right now. Ke gaufi le go rapela le wena. Ngicela ukuthandaza nabo bonke abathi mfundisi. Ke go rapela batho ka mogare moruti. I heard you speak about the mindset. Ke ile go bolela ka mindset. I want my mind. I want to think Ke nyaka go nagana. the way the Bible wants me to think. Ka tsela e Bibele e nyaka ke nagane ka gona. I want to surrender my mind Ke go sarenda mogopolo wa ka. to Jesus Go today. Jesu Kriste le ho. And I want to pray with you. Ke nyaka go rapela le wena. If ukhona Ge o le uthi gona. mfundisi, O re moruti. I want to accept Jesus. Ke nyaka go amogela Jesu. Because when you accept Jesus, Ge o amogela Jesu. then you are surrendering your mind to Jesus Jwale o sarenda mogopolo wa so that go you Jesu. think the way God wants you to think. O nagane ka tsela e Modimo a nyaka go nagana ka Mawukhona gona. namhlanje Ge o le gona le uthi mo. mfundisi, I surrender myself Sarenda mogopolo. to Jesus. Go Jesu Kriste. Ngicela na ukhona phambi isandla Ge o le sakho. gona phahamiša letsogo. I can see that hand. Ke a le bona letsogo. I can see that hand. Ke a le bona letsogo. If you say, I want to surrender my mind, surrender my life to Jesus, Sarenda bophelo ba ka ngicela go ukuthi Jesu. ungasabi, just raise up your hand. Tšhaba emiša letsogo. Wherever you are, Hohle mo leng gona. ngicela ukuthi bonke baphambi isandla zakho. Hohle ba emishe matsogo. Bakhabe beze phambili bazalwane. Let's clap for them as they come. Let's clap. Let's clap for them. Let's clap for them. Let's clap for them. Come on, let's clap for them.
Father. Oh. Let's put our hands together for the Lord. Bengicela ukuthi nonke langaphambili just raise your hands as a sign of surrender to the Lord and then pray this prayer after me. Say, Lord Jesus, Lord Jesus, I thank you today I thank you today for accepting me for accepting me as your child. as your child. I open my mouth I open my mouth and I thank you and I thank you that today that today you are my Lord and you Savior. are my Lord and Savior. I confess you, Jesus, I confess you, Jesus, as my Lord and Savior. as my Lord and I Savior. believe in my heart I believe in my that heart God has raised Jesus that God has raised Jesus from the dead from the dead for my salvation. for my salvation. And I confess with my mouth And I confess with my that mouth He is my that Lord He is my Lord in the name of Jesus. in the name of Jesus. From today, From today, I'm the child of God. I'm I'm born again, born again, forward forever, forward forever, and backward no more. backward no In more. Jesus' name. In Jesus' Father, name. I pray for these your children right now. I speak your power, your anointing, your presence in their lives. And I thank you, Holy Spirit, that right now, as I pray for them, you cover them. You cover them with your presence. You cover them with the blood of Jesus. You cover their minds with the power of the Holy Spirit. And I pray, oh God, that as they go back home, their lives will never be the same again. And I thank you for what you have done. In Jesus' name I pray. Amen and amen and amen and amen. Amen. Let's put our hands together. Thank you. Hallelujah. Bazalwane, naba bosisi la ngumva kwenu bazohamba nani, then they'll take your names, then they'll give you some more information. So bengicela nje ukuthi balandele, you'll come back masinyana. Especially izandla. Hallelujah. Say neighbor, it's good to be in the house of the Lord. Say neighbor, come back next week because there's more that God wants to give you. In the name of Jesus. Right. There's a Bible study that is going to happen immediately now. And kune team la Ngubeni ephethe iBible study ela Ngubeni. Now today they requested me to come. I'm going to present and talk about impilo yabangasekho. Impilo yabangasekho abantu sometimes we are confused about that. Zonke lezi zinto lezi ezikhona emhlabeni ake sizwe izwi likaNkulunkulu lithini ngabantu abangasekho. It's an amen. So I'm going to give that lecture. It's just going to be in an hour, and then Besiyama Sekai. If you want to come, you can come. It's an amen. It's going to happen 12:30. You just remain, and then from there you go. Because we want to raise and develop the culture yokuthi sifunde izwi laNkulunkulu. It's an amen, bazalwane. Right, let's raise our hands. Say, may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the fellowship of the Holy Spirit be with us all until Jesus come. Surely goodness and mercy shall follow me for the days of my life. I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Signs and wonders shall follow me because I believe in Jesus. Amen and amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace in the name of Jesus. Thank you. God bless you.